Omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana Chingekero shomogusi Nyangwe so ni ngenda tingo ko Nyangwe so na ko ile ritme Chinsanisa to chewono botukumo nchomo ligere na ukwane ndonzi ya sobereta se margoba ya bono chinga kichingo kwaligani ya SMS ya mangana maya yaro kumanyigati yali tobereto kwaligani ya kurase mambia rengen tambo ikabono ayitoga ndrete kumulekera senchire yuwe masari bwanyale ko sonsomuranira na kumanyimuna bali kibaito rako ya sangre ko chingo ngo chonsi imene siko yorongoro gusi stariki ne meronge bene sana isa to muchinyo gatano mwaka wikiri bubere na meronge bere nene na mange hagendrete ko kolekana inyira bononsi ya nabo kunyara gutubwati ko terensembele mtandao ensemeli ya Facebook na bogo channel buna Ndizi TV News digital na bogo ensemeli ya YouTube na bogo channel buna Ndizi TV News da nyara konyara yona nda mange gotiba gotubwatu gwetera se website YouTube na butambe www.ndiztv.net nyara konyara buna to konyara konyara SMS yeito ya mangana maya inyirabono nigo chinga kichibono NKM gendrete kolera kubwatekana buna na makweli yibona bereka ukunenkeyo maega yabana babere oyo mubwate metie nyene no mwana ndo bwate myakene konyara koyera nyomba goika gokumo ncho muligeria amana yogo ichana atogo kumanya senchira yobo ikirano olitoko bwatera nero goitera somo na boimanyereka koroko Lydia Mose ekero kiri Petro nira mukera kone kibuna nkonyoro goitera senchemeli yechibi chana boigo amo oneliogi litangana kima tunyara mngana yua senchira yoko ya chuta. The funds for the purchase of those medicines, or do you use own source revenue? Governor bwe county ya Kisii Paul Simbarati nige kabusi bwe komiti ebunga ko regoro ya mangana ya wachanu alengete nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Aume 9 na wamama wawili. Umubasoka no mutindi gokorekana chinsemo chiri chiasali gabantu abango gotegore chinkomo n'abantu bane gusiria obugima bwabo. Tukapambana na hii moto na wakati tulimalizana na moto tukakuta watoto wawili wamekufa. Umubasoka no bw'umuriro gwatekana abana babere kugira nyomba wikago kwa kaingina arenge gose ntokomanye. Asa yamona nda mangesa na suike bono tumenya senchira yoboy keranuretera nenchenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko cha KMS ya mangana majia kubatekana buno mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asiri tukulia raniga ko boswe bunga ya Senate ya samangana lenge tobo cheno konyara ko regro yobo kolere asenyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital arati ko na kura sense mweni ngaba ko ya maboli yogoro yobo tende bwenyagetari yo nago nyara kobeka subwa galebu nyagetare gendre tokina kura kerenge kamo cha second kolengano mo Senator bwe county ya Kisii Richard Monyonga ligaga ni haracha nyara kobeka asubwa gale igorichiba chigutumeka asinyagetari yo nabo igona chiri chigusangirwa asinyagetari yo nagichiko nyara gutumeka nigo chinga kichibuna nyara ko moboli yo mugavana we county ya Kisii kone kinanko be kara sobo ikirano igoroye machine yabete kukurwa shilingi 10 milioni 25 na kiyo gutumeka asinyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital chinga kichibuna nyara ko moboli yo mugavana we county ya Kisii kubeka sobo agale na kiamalioko kurensemeli ya Kemsan asinyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital hekerekere yotebeka nabuna babwate ekerenga osabwate lidena shilingi 10 milioni 25 na kyanda kati ya baseneta bwo kunyara ku mubuli mu governor we county liganyara ku buli gwanyara ko era na kiya bakoli emirimo besera saba kuli emirimo benyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital bakunyara kokonya ko gwetera nsemeli yo wakandu chikadi na bwo insurance ngana omugavana nyara kubeka sobwagale na kote yabuna enyagetari neligeti gwetenera yoka enyane. When you're purchasing the medicines, do you use exchequer which is budgeted for by the assembly, and then you allocate the funds for the purchase of those medicines, or do you use own source revenue which is generated from the hospital, and that is KTRH? And Chair, as a closing question, I would like to know from His Excellency Governor, for the financial year 2023-2024,
that would actually start from, let me say, 2023 financial year up to 2024. What has been the own source revenue that the KTRH has collected for this financial year? And if you can help me and your people understand, Your Excellency Governor, I don't know whether you have any annexures, but if you don't, you could provide them. And what was being collected before you took over as the governor? In other words, we are trying to compare. Did you increase the collection of the revenue or did it decline? KTRH runs its budget. Actually, yearly there is a budget for KTRH. And from it, most of the times when they don't have enough money, that they can be able to ask the executive to put more money. As we are talking right now, Mr. Chairman, KTRH is a standalone facility. There is an act which was passed recently by the Assembly and have signed into law. There is an act now they are running. We expect that in the future, the facility to run its business as it were. Chair, the question that Senator Onyonka asked, I want to report here. When I came to the office, Chairman, the facility was correcting 47 million per quarter. That was the revenue, the sales that they were doing. Chair, I came in and made some changes, and those changes I removed the CEO was there, brought in the new CEO, who since then, Mr. Chairman, has improved the sales of KTRH from 47 million to 200 million. Save for the time the doctors and clinicians went on strike, that's the time now we came back actually to what they were correcting earlier. But as it were, Chair, we moved from 47 sales to 200 million. And there is an impact of it, the fact that we were correcting that much. Chairman, is a record which I believe that we can be able to get from the CEO. We used to lose 50% of newborns in that facility within 24 hours. Therefore, 50%, if there were newborns 100, 50 would die. Within 24 hours, we used to lose 23 to 25 people, no more deaths. But since then, when we came in and we have effected that disciplined chair and save that you came to that facility, I can tell you there is a record of a day we would not lose a patient, which has never happened. Chair, today we can lose no more deaths, around 3 to 7. For the infants, it has reduced from 50%, we are doing around 15 to 17, because again, other factor remaining constant. The insurance covers Kisii County executive staff. And he was asking, so who covers the other staff? Or what do you mean by county executive staff, Governor? It's all staff. The 5,736 already have been captured. Therefore, we provide the cover for the 5,736. Munchu muligono gutigana na yoni gobono ekyombe kiagusi grassroots kubatira na amoni binde asiri tukulia rabagendera na gukoiko mwerio bwa maigiri arengete amangana arengete okurwani oborere bweso sera kolengana maigiri aberga kubatu kwa nekyombe kirikiam ref ni gobono ebyombe byanyarre kubole serikali kane kubona kubwatira namo amoni binde kunyara kwa nekibuna nkurwani baro oborere bweso sera osobono baro banyakanite buna malaria obokoleto ne chinkorombago se chumbo nigo chenga batebere buna babwate chinchira aichibabarachi kubwatira namune chinse muchinde erikane kibuna nkurwani bale amangana arengete oborere bweso sera buna tokumanyigwa no mulekaito dipon asanya ebyombe ao bitali be serikali imeye kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira inseje network ya Gusii grassroots ningobono bachiramo asiganga yokurwania emechando ao anenobo chenu imeya Gusii. Kwa majina naitwa Purity Omariba, nafanya kazi na shirika la SICOM. SICOM ni Center for Community Mobilization and Empowerment.
kwa hii network yenye inaitwa Gusii Grassroots Network. Sisi ndio conveners, tulileta pamoja vikundi aina mbalimbali zikuje pamoja tuone vile tutasaidia Kisii na Nyamira kumaliza shida zinazotukumba, shida kama za afya, shida za kijinsia, shida za upungufu, so that we can empower them tukue strong. Asa matukabere bono nige byombe bibya bere bigo chamo na konyora maigelio kurase kyombe kya Amref anene enchire yamo yo gutanga mono oburere bwesosera turasobwamo na ndi twaberere gaso training ya matukabere twabere amorebero ogo supported na Amref asoko digereria mangana malaria prevention in Kisii and Nyamira. Tuanyari robo semi niche training awao chiko tokonya bune network. Tumefunzwa jinsi gani ambazo tunaweza tumia ili kuzuia ugonjwa na uenezaji wa malaria kwenye kaunti hizi mbili. Nigo baba bako gokera obo semia na guakambia uchese kiombe kyo kya Amref asoko ba maigiria maya. Tokera nere Amref mbuya mono asa information tuanyarire na kitogo chikogendera ribu na network ya Gusii asoko okobwatera namo joint efforts na organizations cha Gusii na Nyamira. Nashukuru Amref kwa hizi siku mbili ambazo wametuelimisha na kutupea njia mbalimbali ambazo tutakazojiendeleza kama kikundi hiki cha Gusii Grassroots Network. Nonya nabo nigo baina kyangango chibale kubwaterana chinsemo ao na kubeko mukia ili banyare kogenderera asokurwania oburuire bwa malaria egati ya yande. Twensi pia mwatwanyarire kwa batago samuma kitoko bwateranamo na kubeka joint efforts na mangana alitogo chikodigereria Gusii including mangana gender based violence byombe mbere bigokora mangana gender equality, climate change na economic empowerment. Nande twasoma igunga kitoko nyara goikeria even friends from outside bari bago chagota support from the government, even from the local the resources nga kitoko chikonyora resources asoko bwaterana nako nyara goikeria mangana iyo atokonye kwagenda ribune kiombe ke network. Nigo boigo baru kubolia gochia ase wizara yobochenu serikali chechi county nebyombe binde biranyare wesokeri banyare kubwaterana bune njira ya moyo gosirana nabo igo kogendereria amagenderero imiye county ya Kisii ne county ya Nyamira. All the other partners that are dealing with malaria prevention in Kisii and Nyamira, we work together with the other health facilities within the two counties, and in conclusion we are also bringing on board the Ministry of Health so that we may partner under the GGN Gusii Grassroots Network aiming to prevent malaria within the region of Gusii land. Ningependa kuweka ombi huko nje kwa county government, kwa other line ministries, that is the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Education and other potential partners wenye wanaweza jiunga na sisi ili tuweze kuleta maendeleo kwenye county zetu. Yiko ripoti yange taseni kiaona mbeya mubwanchete kya Ndizi TV kurubu katakati bwo mucyo songo alitaria nenkuru kwa Dipon Asanya. Biamono mulikito Dipon Asanya sorobochurwa senchire yoboikirano gotigana yubono mwancho muligeria kira omwaka omutinyo gatano saliki 27 isatone chingicho konyara gochengera na kunyora lituko lyo obochenwa sensemeria yabasubaten asituko lya lero boigo ni gobono ekiombe kya bonchari Friends Society bane kibunango chengo bari tukeliga amona boroki wabe skuru ryo broso yabo yakumo iyo gotoka sebonge ya bonchari okona kurenseme yu kati ya bwatani bekiombe kiri wanyakurobo semego kya saborokiwa anechiro wanto wetanga kurwa samoroiri ayibona koletwa gwetera chinsemo chiobo chenu nigo chinga kijanyara kubolirwa kwene kibonango wetanga bale bunatokumanyigwa no mulikito Frida Kerubo. Bunentere moyo gusira omwana omunyaruka nigaba bwatani kurwa sekiombe gya bonchari Friends Society bakirana ase skuru yoboroso yabugia kumu na kurwa amaigilyo igore chinchira cyo kulenda obachenu chingaki abanyaruka bagotwa nigo balengete gukora omuchando obugosiria ebikorwa byabana gutiga kugenda eskuru chingaki bagotwa asebo igo baba kwenana ebitamba byobochenu
Administration na Jinde tulionelea vema tukuje kwa shule yetu ya Bukiakubu Primary kwa sababu tumekuwa na changamoto mingi kama wasichana na wamama. Kwa siku hizi za hedhi tunakuanga na changamoto, so tukaonelea leo tuje shule hii ya Bukiakubu tupatie watoto sanitary towels na tufuata nyuma the boy child pia tumewapatia pencils kwa sababu ukiempower msichana uache mvulana pia tutakuwa na upungufu kwa siku zijazo. Asoko ba omwaya wanafunzi aba anene bana baiseke asoko okorendo bosafi enga kieri bagotu omorokio munene bweskuru eyo Beatrice Nyabuto nigo agokera egetambukire kyo na kogania abande gwesokia eliko basira nonyara boni gabanyaruka baerera emechando bagwetera iyo yabere getango gyo kogendera nechisemi wakati wa bebwa kuna material bills hawaingii shuleni. Hivyo leo wamewapa vifaa ambao watatumia, na kama kuna wengine ambao wanataka kutusaidia, tafadhali tunaomba serikali na watu wengine watusaidie ili watoto waendelee kuja shuleni kila siku. Huwa sisi kama wasichana tunapitia changamoto mingi sana wakati tuko kwa siku zetu. Nigo asensemende baba koegwa amaigelio unabonete gutumika ebitamba byobochenu nabo igokorenda obochenu chingaki bagotwa ligwetanga kurwa anso konyora amarweire So na tunawafunza mambo mengi juu ya hygiene hadi wanapoenda chooni jinsi wanafaa kutumia vile vifaa na hizi sanitary towels mtu anapotumia at least isipite 1 hour kama amekaa nini kama amevalia italeta magonjwa mengine kama yeast infection. Abaiboli nigo baboligwe koira abana babo ase kinyagitari elyo konyora obogwene babwango chingaki baratware omochando ase chinsemo chansoni. Most of our parents hapa Kisinan unapata we are not friendly to our children. Mtoto anapokuja akwambie akona yeast infection, maybe amepata kwa choo ama amepata kwa kutumia hiki soda kwa muda mrefu, na wazazi wetu maybe hawezi elewa. Sasa ninahimiza wazazi sana wa Kisii, wakati mtoto wako amekuja kama msichana amekuja amekwambia shida yako, mfike karibu, msikize sana, alafu akikwambia akona shida labda anajiona kwa sehemu zake za siri, chukua huyu mtoto mpeleke hospitalini apate matibabu. Boigo nigo obosemi obokurugwa linde botikone kebuna ngotanga bare okonyora kwa marito agenkyo. Ukiangalia Kisii County kuna teenage pregnancies, the number is very high. Kwa sababu gani? Unapata the male wana take advantage because nyinyi ni weak agenda. Tunachukuliwa kama weak agenda in the society. So kwanza leo tumeelewana sisi kama wasichana, form ni gani? Kwa abstain. Form ni gani? Kwa abstain. Nonyana boni go abaraiba babiri bakoboligwa goika ebyombe buna ebyo ange eligwesira abana banyaruka abo bale ase binyoro ime Tango twagenda ase sikuru kinige kiagere mikande yera ase sikuru ya Bukiakubu ere ase sikuru kinde ne secondary kinde ne primary kinde boys ngongo basaba gakia baraiba itase muri mensi ikiwa mase kiombe ke support next time ngato kugenda ase togenda tokonya abantu baito kuringana na itino moyo twata muri kiombe kia konjari friends society na mono etwasabire serikali yetu ya Kenya na mono kyo fini tie serikali tie county cyanya na wika bana muna abange erinde konyara ko bawo moyo kubaletera ebifaa mune byogo tumeka enga kibara sama kukabo. Frida Kerubo, Ndizi TV. Niye muno mulikito Frida Kerubo wasoro bochurwa asenchira yobo kerano gotigana yono mwanchu muligeria omugaziri wobokore Francis Bore ni gobono aseri tukulia ranyara gotare county ya Nyamira asibona nyara komera na bwatani akorwa asensemejum okwana akorwa se county ya Nyamira seskuru yobroso ya ibuchani godi tukulia rawano banyara koenekina gosime kabale mete asensemejo Francis Bore okwana kurwa asensemejo ni gate abuna ni gobaligeti ko nyara gokiranie kirenga kiabo bune serikali asobo simeki bwemete bechi milioni 15 inse yoboraibo inse William Samuel Ruto chinga kijinga nyara kubolia bare kurosorongoro gusi kone kubana kubwatira na barasobwa amasoko nyara gusimeke metena kanya kubolia abantu basimeke metimeringamu ane mona sense mu yechindo chigento gikera amache konyara go kama achindoche ao Napenda Nyamira kila wakati, karibu sana. Barikiwa sana. Makofi. Wale miti nyingi. Asante sana. Nani atachunga miti ya madam?
Kama ministry tumepewa target ya milioni 2, milioni 1 kule Bomet na hapa pia karibu 1200 tuweze kupanda hapa Sironga wetland. Kwa hivyo wacha niwahimize kila mtu tuchukue nafasi ya kupanda miti kwa compounds zetu, kwa mashule, kwa institutions na kwa zile nafasi ambao bado ziko ambao hazina miti, tafadhali tupande miti na tupande zile miti ambao forester ametuhimiza tupande. Tumejua umuhimu wa miti. Tuwa na miti inachunga mazingara na yetu ni kwamba tuweze kuendelea na exercise ya kupanda miti wakati huu wa mvua nyingi. Na tumeweza leo kupanda karibu 2000. Target ambayo tulipatiwa na ministry ilikuwa miti 100,000. 100,000 tumeshapanda, tumesha exceed, lakini ile target ambayo tulipewa, lakini tutaendelea kupanda kwa sababu bado tuko na nafasi ya kupanda miti. Yangu ni kuhimiza wananchi wote wapande miti mahali walipo na tupande hizi indigenous trees kuliko the exotic kama eucalyptus. Ninaona eucalyptus nyingi imepandwa, ninajua zinamea kwa haraka, lakini pia tuweze kupanda hii indigenous ndio tuweze kuchunga mazingara. Na ekiombe kia munyagitingelte jikanso bakro wana George Nyakundi niko nabagandirete ko semia Bible ikone kubuna kubatira na barasobwa masoko nyara kubasira abana bakende munase chimbwa chingi ya kolengana neke usin ukona siri tukulia lero kiombe kiniko bate berune ganga yabene no kunyara ko igereke usi asabate bene bagendra ko tara chinse mo chionse kunyara ko ne kibuna kunyara barko toro borosobu yago chia sabana niko chinga kibate beruna sama tukabanga igani gabana barokane kweba chimbo chomo gusi engana bate baragendra ko sigeta chinse mo chionse kubulia Bible banyare kuwa bwati so bwamo na kwa kibuna kwegera baleke gusi ana mana sorogongo rwagusi twegereire kegusi twabekire ekegusi gitu sekebwendrete na ende twagekoreire emirimo na kiarenge abana baito chingenjo chiasale kirase ngenjo bebire kegusi chinyangi chiare gokorwa chingia chomogusi bono nchiri gokorwa bono igotwari gusabana na serikali yeito korugoro paka county onye nali bale gwanja batoiranerie egekoro gieito chinyangi chibwatani wege eke usi egera abana nali baratwara masikani ogendere egeko eriminu yeitu ya sirire bono bana baitu mbere gikomanye gikokoreka kujibusia kera abana bono bagukwana omuntu bweru geyemo Kenya ngima elinda magana yekigusi agenderere tunyare ko batukubunsa abana baitu kitabya kingiya batwara masikani asetore mbabese gutwara kuramo kube kuria koko gekya Bible egera Bible babaseseni twebire kegusiye ito bara rero gokanyara umwana ajiboja ateba suso bana mangana yo atosinyire egendo kyarenge kiya igotwara ngetukwana omuntu yoito tubundusa abana baito kubajikire neba bakuru Nairobi neba bakuru arali tubundusa abana baito omuntu na gotigana yoro moncho muligero mubasakaro mutene ni gana kiwo tukobo kyara chinsemo chiri chia salga yibana gotoka imeye county ya Nakuru ya maige chigari sato kanyara gotuma na sensemeyo egari ene Nissan yale kuro chinsemo chiri chia Nakuru ni gwono yatuma na amo ne gari ene ye trailer yibano yanyara kunyetuma boy gari ende ene ye Probox igentokera abanta bankanyara gotigoro chinkoma chintende abantu babere ni go basiri mabwabo abwabo asabanda babere basiri mabwabo asenya getani obarwo abantu bakuru kraboni gani gora abantu bane ekra abantu bande batana batatu bagendera tokurwandira magimabo asenya gitari area ya Nakuru niko chinga kiyo chikolengana na kerali banyarre kubolia serikali kwa neki bunankuligeri chinchera anyare gutanga ati basikano ya rokana kolekana asa matukayo ekete ikargetanga ningemiye wiki ye kolekana senseme ya saliga asabo igabantu bande basire ogmabwabo litukolia Jumamosi sensemeria ya saliga anaboni gobate runegali yu ya Nissan go yasirio boroso maiga yokonyotuma egari ne ibono yarenge mbarabara ne bara asenye tumbo ke Probox ya sensemeyo konengano munyagitari ni gaberega konekie koleke kote yabuna gati ya bali batige ruchinko machinke ni gobayigolerwa nakogendaka na the other time tulipoteza tena mtu mmoja pale Jeshu ambaye wakawa 5
Leo tumepoteza watu wawili na wakawa 7 kwa wiki moja. Ni uchungu sana. Ningeomba tu hivi kama inawezekana hapa tupatiwe hata ambulance ikuwe standby, kwa sababu nakuta kwamba by the time ambulance ifike itakuwa imechelewa. Mara nyingi tunatumia gari ya polisi. Sasa tunaomba tusaidiwe tu standby ambulance ambayo itasaidia watu kwa haraka, na tunaomba madriver wakati wawe careful. Wanaume 9 na wamama 2. Unfortunately wanaume 2 walifariki pale casualty, walikuwa na majeruhi mingi. Alafu kuna wenye walitibiwa, 3 walitibiwa na kwenda nyumbani. So kwa saa hii wenye wako kwa hospitali ni wanawake mama mmoja na wanaume 5. Wote wako fractures, head injury. Na gotigana na roboto tigana boy gasa mangana rengetama kweli ni gobono abana babere basiria magimabo obutuko bwo kierelero ko bwatekano basakano bwenyumba kolengana na kiralenga watu na kauna abana obalenge nyumba ni gobono maumwa babatiga nyumba kiragende duka nakwena konyana chinyumba chiayire asobutuko bwo kierelero gati abana abu mwana omuniga bwatemetie nyene abwasomwano nde abwatebono emyake ne bonsi yabuni gobahya wikagukwa ekero kilibate makoba konya kurende konyora chiabere ose nigyanyarekana kuba muchando monne konyara gotoria banabo abo basiru kumabwabo asobo tuko bogo kirero niko chinga kichyo mubasukano yoira abantu abango gotigerwa chinkoma ane mono bali barenga senseme yubate makonyara gokonya banabo aya nigakorekana ase county ya Kirinyaga. Kaanza kupambana na hii moto, lakini wakati tulifika tulikakuta nyumba ni sabao, nyumba zote ni salento, zilikuwa 20 na moto ulikuwa mkubwa sana. Tukapambana na hii moto, na wakati tulimalizana na moto tukakuta watoto 2 wamekufa. Mmoja ni kijana wa miezi 4 na huyo mwingine ni wa miaka 4. Wakati tuliposikia kuna moto yenye ilikuwa imewaka, tulikimbia sana kama watu wa pikipiki na tukakuja tukasaidiana. Kukaa kidogo ngari ya moto ikafika kwa masaa yake, na tukasaidiana tukajaribu kupima hiyo moto, na mwisho tukaipima kabisa. Sasa ningetaka kuuliza serikali ya kaunti, kwa sababu ya hii kisanga imefanyika, watusaidie maana watu wamechomekewa. Hasara ilienda ni hasara kubwa sana, hata iwezi eleweka. Lakini nashukuru kwa sababu hata MCA wetu alikuja akatusaidia. Hata ile mchango tulikuwa tunafanya alitusaidia sana kuchangia hiyo mama, kwa sababu hawana mbele na maiga ye komiti ye bunga konyara kuliga rigoro yogo chukulikwa kwa balimu chirwe merongevere ni goboni ga balimu balia ba junior secondary banyarre ko murungania segetambo kerekyo kurwa sensemo ya serikali ni gobate birebuna baise kulika balimu chirwe merongevere semelia junior secondary ni gobono abalimu bande chirwe merongevere na isano ya mubara chikotigare siko batarikire na komochie serikali asokote buno murayibwense ni garwe togo abalimu banyare kulikwa chiribwe 55 noyomo abono ikraboni ga batanarikwa abari bajina secondary boni bagania serikali kunyara kwimukege tambuko rukyabongo na kwane kibuna abalimu obonsi ngonyara bali kulikwa na libaga lyo kulika abalimu chiribwe 70 yoka kinga kichibo igoni wanyara ko moja babunge aho baroka negosana no kulikwa kwa abalimu ane mono asoko ira marube agatubakana buna niga bahiri baroka ne kwa marube na abalimu bali babwente kulikwa gotigara isiko. Rais umesema umeajiri walimu 56,000. Tume ya kuajiri walimu inapinga yale ambayo umetangaza kama rais. Nani mkweli kati yenu? Nani? Kwa nini kwani serikali yako ina midomo miwili? Kwa nini nani mkweli? Nani mwenye anastahili kuajiri walimu? Which other term do you want us or do you want the court to use to justify what it has said it is an illegality? That is one. Number two, presently we had a government official saying that now that the JSS teachers are on the streets, they have a backup. And they are saying that it is a government policy for us to stay in internship for 2 years. I also want to go back to the same government official and tell him that he should also tell the MPs to wait for 2 years also before they start dishing the permanent and pensionable letters to their relatives, to their friends.
Na gati ya bare kurwase county ya Bomet bakuragwa no mo governor we county yuira ribalchok ni kubona barokane ko mache gati ya bare kurwase ngoro Mount Kenya awona barokane ko sona na igoro jo bwamate bumre wense na boigono mo konya rigadi gashawa obagote abuna gati ya bare barigeti ko nyara ko stege to watana ka kwa bare ya babere o governor we county ya Bomet ni gabere ka ko moche bare ya abuna gote abuna ni ko banto ko sikomre wense na gote abuna serikali ya Kenya kwanza no ngoro Rift Valley mbane kubona ko mosira bare umre wense William Samoei Ruto asobo buhaye na gotiga goetania bana siasa ane manuka bawikirania mangana rengete amagendero. What we are seeing, what we've heard, and what we think some few individuals are trying to kind of mess around. We want to urge them to keep cool, allow the president and the deputy president to proceed well with the agenda that the people of Kenya gave them. We as leaders, we are down here supporting them and holding their hands so that our people can benefit and benefit well. Na ningependa kuwauliza viongozi wetu, lazima tupeane heshima kwa viongozi wetu. Heshima ya deputy president ni heshima ya president. When you disrespect the deputy president, you are also disrespecting the president. Ukikosa heshima kwa president wetu, unakosa heshima kwa nchi yetu, kwa sababu yeye is the face of this country. Na lazima tupeane heshima. Mwanchumuli wono goikirabwo nonka yakiro musumali mangana majase nchira yobo ikirano ase margoba yabono mbia mana soko chara gotengera ndizi TV bwansumo gosioro botu rengete tukeliga obochenu asaba subati urariganigwa nere juri kirubo mwanchumuli gelia nonyori tukolia nkyo ribotende kuligelia ase kiombe kemo Kenya boke initiative gata rescue mo mwanchumuli gelia robotu no tukoronyora litukolia nkiase ensa isano nibere chia mugaso lituko liankyo lya Jumatano wekirabwo nongo kiromo elia sema ngana mayambi ya mona sogo chorogo tengera ndizi TV ase margoba yabona ne mona semesa ya ngana mayurito bwateranera goitera somono wimenyerio igakoro kwa Lydia Mosekere klipetu ndira mukira handi kichibi chamunirigi cia goikere ase nchira wenerete tumera nenga kienda naende tubwati nsemeli mtandao na botamba Facebook ndizi TV News Digital na bagi nsemeli ya YouTube na bwacho na buna ndizi TV News tubasokuba gotubwati goitera se website YouTube na botambe www.ndizitv.net. Reterana nchinkro kwa Vincent Onyancha.